turabasuje tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 uzababereho gushirika ubwo bamaze mwibohore dufatanyiriza hamwe impindura amatwara agacanzigo. Iyi ni televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye ikabageza amakuru atariho umukungugu Abaryankuna TV. Uyu ni umwanya w'amakuru nimujye kure muri kumwe nanjye Cyubahiro Amani ifatanyije na bagenzi banjye Uwera Sandra, Mucyo Didier na Honore Murenzi. Tubahaye ikaze. Sandra, umwaka wa 2020 Kagame na FPR bari bavuze ko uzasiga u Rwanda ari Singapore ya Afrika. Mu yandi magambo rwifashije kandi rwarateye imbere ku buryo bugaragarira bose. Icyo cyegeranyo ufite cyaba ari cyerekana uburyo FPR yesheje imihigo ya Vision 2020. Cyubahiro, ibyo bya Singapore ya Afrika nta muntu cyubitekereza. Abantu babikumva nyabakwita umushinyaguzi. Abanyarwanda batowe n'amabandi twaje intwaro wa mugani wa Evode. Bayoborwa na barusisibiranya batunzwe n'icyasemuhanuka barya karibwa n'akataribwa. Bo bafatiwe ku munwa ngo ubonye nta koma. Gisigaye no kureba uko bahagurukira rimwe n'iyonka bakikiza ubutegetsi bategetse nk'ingaruzwa muheto. Iki cyegeranyo mfite mu ntoki mugiye kumfasha kugeza ku bakunzi b'Abaryankuna TV kiragaruka ku bifaranga agayishyira leta ya Kagame yahawe mu izina ry'Abanyarwanda ariyo kubafasha guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Andi ikayafata ari umwenda uzishyurwa n'Abanyarwanda, none ice kinini kikaba cyaragigitiye mu mifuka ya Kagame n'agatsiko ke. Ahubwo baganyicanye Abanyarwanda bakaba bageze kure babakora amafaranga yo gukora ibyo leta yamaze kwakira amafaranga yabyo. Amane no guteshwa agaciro nabyo ubwabyo bimaze kuba ikindi cyorezo kuri ubutegetsi bwa FPR. Banyarwanda, mwari muzi ko leta ya Kagame yahawe inkunga igafata inguzanyo mu izina ryanyu byo guhangana na COVID-19 bingana na miliyari 342 na miliyoni 160 z'amafaranga y'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2020 gusa. Usibye kakayabo k'amafaranga, leta ya FPR yanahawe ibikoresho nabyo bibarirwa mu miliyoni menshi y'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo yemeze bityo muri iki cyegeranyo tugiye kubaha gihamya zigaragaza ko ayo mafaranga yose cyangwa hafi ya yose yashowe mu bindi bikorwa bidafite aho bihuriye no kurwanya COVID-19. Urakoze cyane Sandra. Nkuko tubikesha ikigeranyo cyakozwe na bagenzi bacu b'ijisho ry'Abaryankuna Kayina Murarambere na Byamukama Christian bagaragaza ko kuva mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwezi kwa 6 gusa muri uyu mwaka dusoza 2020 kubera iki cyorezo cya coronavirus leta y'u Rwanda yari imaze kwakira amafaranga agera muri miliyari zisaga 350 z'amafaranga y'u Rwanda yakomeje kwiyongera kugeza ubu. Reka nitabaze Murenzi na Mucyo watwereke neza ayo mafaranga yagiye ava n'ingano yayo. Tariki ya 2 Mata 2020 ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF yatanze inguzanyo ya miliyoni 109 z'amadolari. Ayo ngayo akaba ari miliyari 105 z'amafaranga y'u Rwanda. Tariki ya 5 Mata 2020 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije muri ambasade yazo zatanze inkunga ya miliyoni y'amadolari. Ayo ngayo akaba ari miliyoni 960 y'amafaranga y'u Rwanda. Naho tariki ya 7 Mata 2020 Banki y'Isi yatanze inguzanyo ya miliyoni 14 z'amadolari. Ayo ngayo akaba ari miliyari 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Mucyo, tariki 24 Mata 2020 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije muri ambasade yazo mu Rwanda yatanze inkunga ya miliyoni 4 z'amadolari. No kuvuga miliyari 3 na miliyoni 800 uhizo amafaranga y'Amanyarwanda. Ku itariki 24 Mata nanone ikigo cy'Abanyamerika CDC cyatanze inkunga ya miliyoni 3 z'amadolari. No kuvuga miliyari 2 na miliyoni 800 uhizo amafaranga y'Amanyarwanda. Tariki ya 1 Gicurasi 2020 Banki y'Isi yatanze inguzanyo ya miliyoni 100 z'amadolari. No kuvuga miliyari 9 na miliyoni 600 ushyize mu mafaranga y'Amanyarwanda. Murenzi, tariki 8 Kamena 2020 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU watanze inkunga ya miliyoni 52 z'amayero. Ayo ngayo akaba ari miliyari 55 z'amafaranga y'u Rwanda. Tariki 11 Kamena 2020 ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyatanze inguzanyo ya miliyoni 111 z'amadolari. Ayo ngayo akaba ari miliyari 106 z'amafaranga y'u Rwanda.
Bwana Mucyo, ku itariki ya 30 Kamena 2020 igihugu cy'Ubufaransa kibinyujije muri AFD cyatanze inguzanyo ya miliyoni 45 n'ibihumbi 800 y'amayero, ni ukuvuga miliyari 46 ushyize mu mafaranga y'amanyarwanda. Aya mafaranga yose hamwe ni miliyari 342 na miliyoni 160 z'amafaranga y'amanyarwanda. Cyubahiro ngayo guko. Murakoze Murenzi na Mucyo. Uretse inkunga n'inguzanyo zatanzwe mu mafaranga, leta ya FPR yakiriye izindi nkunga zitagira ingano mu bikoresho byo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19. Aha twavuga nk'inkunga y'ibikoresho byatanzwe n'abasenyeri bo mu Butaliyani mu kwezi kwa 9 byari bifite agaciro ka miliyoni 249 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri uko kwezi kwa 9 kandi igihugu cya Korea y'Amajyepfo cyo kikaba cyaratanze inkunga y'udupfukamunwa dufite agaciro ka miliyoni hafi 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho igihugu cy'Ubuyapani kibinyujije muri UNICEF kigatanga inkunga y'ibikoresho bifite agaciro ka miliyoni 1 y'amadolari, ni ukuvuga akabakaba miliyari y'amanyarwanda. Igihugu cya Misiri, icya Qatar n'ibindi nabyo byatanze ibikoresho byinshi. Na washidikanya ko Singapore ya Afrika yacu yagombaga gufashwa ndetse cyane. Sandro, ariko hari impamvu ziteye amatsiko zitera abantu kwibaza byinshi. Muri izo izagarutsweho na Kayinamura ndetse na Byamukama ni zihe? Cyubahiro, impamvu bagarutseho ni ebyiri gusa. Iya mbere ni icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyishije bikomeye ubukungu bw'isi. Leta ya FPR yahwemye kwishyira imbere nk'akaguru karwaye imidido, yitaka cyane ko yateje imbere u Rwanda, ko ndetse u Rwanda ruri mu bihugu 5 ku isi bidashobora guhungabanywa n'icyorezo icyo ari cyo cyose, kabone niyo cyaba cyitwa coronavirus. Ibi si amakabya nkuru, byemejwe n'umuzindaro wa FPR igihe.com mu nkuru y'umunyamakuru Eric Tony ukurikiye imfura yo ku itariki ya 8 Mata 2020, aho yanukiriye akasemuhanuka ati ku isi nzima ni ibihugu 5 uhereye ku Rwanda, Denmark, Singapore, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na New Zealand bitazahungabanywa na corona. Indi mpamvu ya kabiri itera kwibaza ni ukugereranya akaga abanyarwanda barimo kubera ugusongwa na corona n'ingano y'umurengera amafaranga yakiriwe na leta ya FPR mu izina ryabo, ukagerekaho n'ibikoresho nabyo bitagira ingano, ariko umunyarwanda akaba akomeje kwigurira agapfukamunwa abandi bakadoda mu myenda bambara. Utakambaye agacibwa amande y'umurengera hamwe na hamwe inkoni no kurazwa mu mbeho ya stade rugeretse. Nyamara leta ikwiye gufasha abo banyakujya kwirinda nk'abandi, ikabashakira two dupfukamunwa. Nubwo byari bikeneye mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 byasabye gupfukamiriza muri abo bamatsi bihugu hakwa inkunga no gufata amadeni abarirwa mu miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo nabyo ntibyabujije abanyarwanda kugerwaho n'ingaruka ziremereye zitewe ahanini na gahunda ya guma mu rugo yakozwe mu gitugu gikabije. Kuko uretse n'ikoreshwa nabi ry'amadeni n'inkunga ndetse no gusahurira mu nduru kwa Kagame n'agatsiko ke, abanyarwanda imibereho yabo yari isanzwe iri mu manegeka ku buryo benshi ubu bugarijwe n'ubukene, bamwe mu banyarwanda bahaburiye ubuzima. Nyuma yo kurebera hamwe ishusho y'amafaranga leta ya FPR yakirereka, ku rundi ruhande turebera hamwe ingero z'uko abanyarwanda bahuye n'uruva gusenya kubera COVID-19 yabasanganye ubukene bari bisanganiwe kubera ubutegetsi bwa Kagame bumaze igihe kirekire bubari kugakana bubacucuza na duke bari bafite. Murenzi, reka nguhereho. Nubwo ibihugu byatanze amamiliyari n'amamiliyari yo guhangana n'icyorezo, abashyirwa mu kato kubera COVID-19 ngo babaho nabi ku buryo bukabije. Cyubahiro, nyuma y'amafoto yacicikanye mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga uburyo abashyizwe mu kato mu karere ka Rubavu bararaga hasi ku isima ndetse batunzwe n'akawunga n'ibishyimbo bitagira utuboga, ntibyateye kabiri hacicikana amajwi ku rubuga rwa WhatsApp yafashwe n'umunyamakuru mu yumvikanisha uko abanyarwanda bakusanyirijwe mu kato ikinihira bakuwe mu masoko ya Kigali bahuye n'akaga, bagaburirwa ibyo kurya byagaze kandi nabyo bakabihabwa saa 9 z'amanywa, harimo n'abafite abana bato. Ngende umurwayi mu bitaro bya Kinihira dufite ibibazo bikomeye cyane bikomeye. Ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'umwanda mubi utumaze. Amatuwarete yaruzuye, umwanda urasubira hejuru. Urumva dufite ikibazo cy'imirire kandi twazanye n'abana. Hano hari abana b'amezi, hari abana b'ukwezi kumwe, hari abana b'umwaka. Dufite icyo kibazo cy'imirire, barimo kutugaburira imyumbati n'ibishyimbo, baranyabaza akazana dodo zirimo ibinyobwa n'amateke nijoro mu masaa 4, ibya saa 6 biza saa 9, abana bagiye kuhapfira.
twatangiye kurwara infection, twaje dufite ikibazo cya covid, ariko turabona tugiye kurwara izindi ndwara zikomeye cyane. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'ikigo bwanze kutwitaho, twagerageje n'abasapurayinga kwa Nyirangarama. Ba Nyirangarama baratubwira bati nizo komande baba baduhaye, turagira ngo mutubarize niba koko aba umwana w'umwaka cyangwa natwe warya amateke na dodo zirimo ibinyobwa bidahiye n'ibihaza n'ibishyimbo. Mutubabarire, tubayeho mu buzima bubi cyane cyane cyane. Kwa minisitiri w'ubuzima kugira ngo badutabare, niba twaraje turi abarwayi nuko tugiye kongera gufata izindi ndwara hano mu bitaro. Nanjye ndi umurwayi, turi abantu 600. 600 ku bitaro bya Kinira. Se mwaba muryama he? Niko bimeze, ahubwo mudufashije muturebe, turegeranye nta metero irimo. None ikibazo dufite cya mbere na mbere, kuko niba tumaze iminsi 2 turwaye kwiruka kubera ikibazo cy'ubunyobwa n'ibishyimbo bidahiye, noneho umwana w'umwaka bakamugaburira imyumbati n'ibishyimbo bikomeye n'amateke. Nibaza se nimba batubwira ko ino ndwara ifashwa ngo umuntu yaruhutse ngo yariye, tukaba turi kurya ibyo biryo tubona saa 9 z'amanywa bikatunanira bikaza byahororombye. Reka mbabaze, urabizi neza ko resitora uko bimeze kose igira umwanda, bisaba kubirya bigishyushye. Iyo ubiriye byamaze guhora ni cya kibazo cy'uburwayi bw'inzoka. None wajya no muri toilette ugasanga toilette yarangiritse, byararangiye. Muri douche no kuvuga ngo naho haruzuye, ujya gukandagira ugakandagira amazi mugenzi wawe yamaze gukarabamo, zaruze. None ahantu turara byaranze, ndetse no kuvuga ngo turikoropera kandi turegeranye, ni ikibazo. Noneho amashuka njye maze 5 jours hano hantu, ishuka naje ndyamaho n'ubu ngubu niyo nkiriho. Noneho batubwiye yuko ibikoresho twafashe twebwe nibirangira tuzigurira. Twatangiye kwigurana, abaje nyuma yanjye ntabyo babonyemo, baratumiza hanze. Nibihe bikoresho? Ibase, Colgate, Hygienique, isabuni, amavuta yo kwisiga. Noneho ahantu turi ntabwo turi gukora, sibyo? Ni mutuvuganire, mudukorera ubuvugizi, badutabare. Tuzi ikibazo dufite, twebwe twavuganye na Deje bitaro. Twamuhamagaye kuva ejo, atubwira ko ikibazo agiye kugikurikirana. Memu nijoro niko byagenze. Noneho twebwe twihamagarira Sina Gerard udusapurayinga bagaburira. Sina Gerard aratwinginga aratubwira ngo ntabwo ikibazo ari we, bo bamuha liste y'ibyo turya. None se akabibazanira saa 9 bya kumanywa, bya nijoro akabizana nijoro. Ayo masaha nayo se niyo minisante yamubwiye. Noneho twege ikibazo dufite ntabwo tuzana ikibazo cye. Memu Sina Gerard abafite ikibazo cyo kutuzanira kutugemurira atinze, memu n'abangaha bahangaha nabo ni ikibazo. Ntabwo tuzana turimo turapfira ngo konje. Hari umumama numvise abivuga inyuma yawe. Yego, kiza gikonje n'umugati barawudu, bakaduha amasambusa amaze igihe ari kuredukamo ibintu imbere. Uri ku isambusa imaze igihe nawe urabyura bibona ibintu babiri. No kuvuga ngo ibirimo iby'abakiriya bataguze nimwe babizanira. Uko nguko.
usibye kubafata nabi hari naho byabaye ngombwa ko abantu biyishyirira serivisi zose mu gihe bya bifaranga twabonye haraguru leta ya Kagame yabisabye yaka inkunga cyangwa amadeni ari ibyo gufasha mu kugoboka abanyarwanda mu rwego rwo kwirinda icyorezo. Murenzi Cecekere nta cyorezo kiruta FPR. Mucyo nawe tubwira uko amashuri yigenga yaba yisumbuye na za kaminuza yakubititse kubera imicungire mibi y'ikiza abikozwe n'ubutegetsi bwa Kagame. Cyubahiro ibyabaye mu burezi nagahoma munwa usibye abana batize abana bo mu mashuri yigenga bo bakubiswe n'inkuba ubwo ubuyobozi bw'ibigo bakoragaho bwabatangarije ko butabona amafaranga yo kubahemba ngo kuko amafaranga bahembwaga yavaga mu mafaranga y'ishuri abana batangaga. Ya leta yafashe inkunga ikanaguza mu izina ryabo habe no kubagenera 1/10 cy'umushahara wabo ngo wenda babe barwarizaho. Za kaminuza zigenga zitabogamiye ku gatsiko aho kuzifasha kahise kabona uburyo bwo kuzishyundura. Nta munyarwanda utarumvise ibyabaye kuri Christian University of Kigali, imwe muri za kaminuza zigenga yari igitangira mu Rwanda. Nubwo ibibazo by'iyi kaminuza byatangiye kera bishingiye ahanini ku gushaka kurindimura umwe mu bahoze ari abambari ba FPR ariwe Pierre Damien Habumuremyi, ntitwabura kuvuga ko iki cyorezo cya COVID-19 cyasonze bikomeye icyo gitekerezo uwo mugabo yari afite cyo gutangiza iyo kaminuza. Byongeye kandi FPR yamuteze umutego rugondi ihene maze yisanga mu kibazo cy'ideni rya banki Lambert ndetse na sheke zitazigamiwe. Nyamara ubaze amafaranga aregwa mu manza ze usanga nta na miliyoni 1 y'amadolari irimo. Ni mu gihe leta yitwa ko ishyigikira ba rwiyemezamirimo ndetse n'uburezi kuri bose yakiriye inkunga n'inguzanyo za miliyoni zigera hafi kuri 400 z'amadolari ngo zo guhangana n'ingaruka za COVID-19 mu gihe cy'amezi atagera kuri 6 gusa, yananiwe kumuhuhiramo kugira ngo akomeze atange umusanzu we mu burezi ahubwo ikamusonga. Uruzi niyo imuguriza yazishyura. Leta itarafashije iki gikorwa cy'indashyikirwa cyo kuzamura urwego rw'ubumenyi ku munyarwanda. Abo yatse amafaranga ubu baramutse baje gukurikirana uko yagobotse ba rwiyemezamirimo yayirimangatanyite. Si kaminuza ya Pierre Damien Habumuremyi yahuye n'uruva gusenya gusa kuko nimwe muri kaminuza zari zimaze kubaka izina izwi ku izina rya Inatek yakoreraga mu burasirazuba mu karere ka Ngoma, nayo yafunze imiryango maze ibibazo byayo byose byegekwa ku mugabo witwa Professor Egide Karuranga wahoze ari intore ikomeye muri diaspora ya Canada, agataha yizeye guhabwa imyanya ikomeye none akaba yarabonye umwanya yihariye muri mabuso ya FPR Imageragere. Indi kaminuza yafunze imiryango nyamara yari imaze kumenyekana ni kaminuza yitwa Kigali Institute of Management KIM mu magambo ahinnye. Mu mpamvu zashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bwayo hakaba haravuzwe ikibazo cy'amafaranga bidateye kabiri. Ibyari bisigaye kuri iyo kaminuza byahise byegurirwa kaminuza ikunze kuvugwaho ko ishingiye ku gatsiko ka FPR ariyo University of Kigali. Adutanze ingero kuri kaminuza zigenga gusa ariko n'amashuri yisumbuye yigenga nayo ari ku buci. Miliyoni 2 z'amadolari muri miliyoni 400 zakiriwe na leta y'agatsiko zari zihagije ngo zizahure amashuri makuru yigenga yahuye n'uruva gusenya kubera icyorezo cya COVID-19. Uhagarariye ayo mashuri muri Sena y'u Rwanda iri jambo abaryankuna tuvuga ntiyatinyuka no kurihingutsa kuko yahasiga gatwe. Ese kuki leta aho byibura kuguriza ayo mashuri ngave mu bibazo azishyure buhoro buhoro cyangwa se agahabwa inkunga zo guhangana n'ibihe bitoroshye yarimo, leta ya Kagame yahisemo kuyafunga no kwambika amapingu abayobozi bayo? Igisubizo nta kindi nuko amafaranga yakiriwe yarengeye mu bindi bigahishwa abanyamahanga bayatanze. Aha ntitwakwibagirwa gukomoza ku bakozi bakoraga muri izi kaminuza mu myanya itandukanye basigaye ari abashomeri n'abayigagamo bataye amafaranga y'akamama bakabura intama n'ibyuma. Cyubahiro ikibi ni ukuvuga ko ushaka kugira u Rwanda Singapore ya Afurika, warangiza ugafunga amashuri, abarimu ukabafunga abandi, ukabicisha inzara, naho abanyeshuri bo ukabatuza mu burangare, bajya gukanguka ukabahingira urumogi. Mucyo baca umugani mu Kinyarwanda ngo ahari inzara haramuka inzigo, ngo kandi ntinde buke yasanze baramwibagiwe. Nta mpamvu yo gutegereza ejo. Uyu mwaka ugomba kuba guhumuka no ibikorwa byo gukuraho ubutegetsi gica bwa FPR Kagame.
Sandra, mu gihe ibihugu nka Koreya y'Epfo byakoreye udupfukamunwa amatoni n'amatoni, agapfukamunwa kabona umugabo kagasiba undi. Cyubahiro, nk'uko byagiye bigaragara, inkunga n'amadeni leta ya FPR yabonye mu izina ry'Abanyarwanda ntabwo yakoreshejwe mu gukemura ibibazo by'ibanze harimo n'icyo kugeza agapfukamunwa ku baturage batishoboye, ahubwo yashyize imbere inyungu z'abantu bake binyuze mu bucuruzi kugeza n'aho abaturage bagaragarije leta ko nta dupfukamunwa bafite ariko biranga bibi by'ubusa. Urugero twafata ni inkuru yakozwe na chaîne ya YouTube yitwa Real Talk Channel, aho abasore babiri b'imfubyi umwe yemeje ko yatoye agapfukamunwa yambaye bitewe n'ingaruka za mikoro make atatuma yigurira agapfukamunwa nyamara adafite n'ibyo kurya. Ibi byaje bisanga ikibazo cyo kwinubira igiciro cy'amafaranga 500 cyari umurengera ku muturage usanzwe atabona n'ibyo kurya bihagije kugeza aho bamwe mu baturage bafashe umwanzuro wo guteranyiriza bakajya bagatizanya. Ese amadolari yose yakiriwe habuzemo na make yo gushyira mu rwego rw'ubuzima ngo agaciro k'agapfukamunwa kagabanuke? Urwo nirwo rwakabaye uruhare rwa leta aho kwirirwa ishishikajwe no guca amande, gukubita no gufunga abatambaye agapfukamunwa. Mu gihe abategetsi ba Kagame aribo bakabonye abaturage bakiruka kuko baguje mu izina ryabo bakanakira inkunga zibagenewe ariko ntibagire icyo babona. Ubu muco tunyuranye tw'igihugu, umuturage abona imodoka ya gitifu akayabangira ingata ngo batamwifungira kubera agapfukamunwa kamaze kuba gahumamunwa. Sandra, wowe uravuga, uzi kubona umukecuru abendegera mu bishokoro ngo arahunga gitifu? Uzi kubona inkeragutabara yikinze ku giti, ku nguni cyangwa ku nkingi y'inzu yibikiriye ngo icakire umuntu utambaye agapfukamunwa bamukuremo 10,000? FPR risanzwe icuruza amata mu bitaro mu bana bagwingiye ntabwo yabura guhindura ubuzima icyorezo cyateye isi yose. Umurenzi nyivuga ku by'indonye ngo bava mu mahanga n'abashaka kwerekeza ngo FPR si ukubakama guhera mu ihembe gasoreza mu kinono. Cyubahiro, leta ya FPR imeze nk'abakomisiyoneri buri cyose irebera mu ifaranga. Ku ikubitiro yabanje kumera nka Bihehe yagiye gusaba umugeni mu nzobe maze bakayitega intama ku rusiga, aho leta yatangiye itanga serivisi yo kwipimisha ku buntu ariko bidateye kabiri biyanga mu nda irikunka umuremero ubwoya. Minisitiri w'Intebe Ngirente yatangaje inteko ishinga amategeko ko bihindutse ko umunyarwanda uzajya ahabwa serivisi yo kwipimisha azajya yishyura. Mu gihe rubanda rugufi rurira kubura 500 yo kugura agapfukamunwa, leta yabiyemeza ikunda umuco wo kurebamo abanyarwanda ibyiciro yitwaje serivisi no guhangayikira isura amahanga yibonamo kurusha gukorera abanyarwanda ibyo yiyitirira. Yakugiriye ikishyiraho igiciro gihanitse cyo kwisuzumisha coronavirus ikigera amadolari 50 angana hafi n'ibihumbi 50 by'amanyarwanda. Ibi byakurikiwe n'ibyemezo byagiye bikangaranya abaturage, nkaho hafashwe icyemezo cyo gukora liste y'amahoteli abavuye hanze bagomba kuraramo bari mu kato kandi bakiyishyurira. Ibi byose bikaba bitwara amafaranga atari make ku munyarwanda, cyane cyane wa wundi udafite menshi yagakwiye guhitamo aho arara, ahubwo leta ikagenzura ko hujuje ubuziranenge mbere yo kumutegeka aho ajya kurara, cyane ko n'izi hoteli za FPR n'abambare bayo nta myiteguro yagize idasanzwe mbere ya COVID-19. Amahoteli akomeye ya FPR n'ay'abashumba bayo niyo yafashe iya mbere mu kwakira abo bantu bava mu mahanga. Wenda Cyubahiro, nguhaye urugero, reba nawe nka Marriott Hotel. Urakoze cyane Murenzi. Abanyarwanda bati uguhishe ko akwanga nawe umuhisha kubizi. FPR irwaye yamamaza ku isi hose ngo yahagaritse jenoside, ngo inabuhora abanyarwanda, ariko yirebye ibyo bakorera ugira ngo u Rwanda n'indagizo nk'imwe y'ababiriki. Kaneza, be Kane, ndajya kungurira isukari kwa Mariana. Umva mama, noneho kwa Mariana abakozi b'umurenge nibashyizeho ibigufuri 3 bipima nk'ibiri 10 kimwe kimwe. Ngacururiza hano hatemewe ngo n'ubuziranenge ni ntabwo, ngo yatinze no kwishyura ipatante n'umusanzu w'isuku n'uw'irondo n'uburezi. Hari n'undi nibagiwe. Ye baba we, ni byinshi cyaho mama. Ngo yananiwe no kubaka inzu ibereye ijisho yo gucururizamo, bahita bakubita ibigufuri. Ariko ubu butegetsi tuzabukamana yerara. Yewe zaba mbarira niko ubwo izo miliyoni Mariana yazikura he? Yamye yishabikira kuva kiri muto. Ubwo ntibamushubije ku isuka ntibirangiye, noneho manuka ujye kwa Mutemberezi urebe ko bafunguye abariho ugurira. Mutemberezi yara, mva noneho mama. Mutemberezi ejo baramufunze, umugore we na wa muhungu wabo mukuru bagiye kumushakisha, nibaragaruka nibaramubona. Ni Mutemberezi gusa se sha mwana wa dore abantu agahiye baraye Rwantambi bicajwe hasi n'abapolisi ngo batinze gutaha, abandi bararira gusenyerwa, abandi kwamburwa ibyabo,
abandi gufungirwa ubusa. Yewe igihugu cyose kiraramukwa. Iri shyano ninde uzaryamurura ku banyarwanda? Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfa. Nihashaka hazasigara umuntu umwe, ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira. Abazabaho bazabaho ari abantu bacu. Mucyo umukunzi umubonera mu makuba. Mu gihe isi yose yatewe n'icyorezo abantu bose bagasabwa guhama mu ngo zabo, FPR yagiye Nyarutarama amazu y'abaturage irayasenya. Cyubahiro, ibikorwa bya FPR mu gihe cya Covid byerekanye neza na neza ko gucudika nayo cyangwa kuyiringira ari nko kwiringira impyisi. Muri miliyari hafi 400 leta y'agatsiko yakiriye yabuzemo miliyoni 1 gusa y'amadolari yo gukemura ikibazo cy'aba baturage baba nyahe ku buryo bwa burundu. Leta ya Kagame yatangaga intica ntikize y'ibiryo kandi nabyo ntibigere kuri bose kugeza naho n'ibyatanzwe n'abagira neza ku giti cyabo byaburirwaga irengero, ndetse bamwe mu baturage bashaka kubaza impamvu badahabwa inkunga bagafungwa. Nyamara ntihabuze amafaranga yo gukodesha jet privé no kwishyura ibyihebe byagiye gushimuta Paul Rusesabagina ku kibuga mpuzamahanga cya Dubai. Mu gukomeza gukina ku mubyimba abanyarwanda kandi Paul Kagame ntibyamubujije gufata hafi miliyari y'amafaranga y'u Rwanda maze akateramo inkunga ngo yo kurwanya Covid. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe usanzwe ushyirwamo akayabo k'inkunga z'amahanga ndetse n'imisoro y'abanyafurika harimo n'iy'abanyarwanda. Iyo miliyari ikaba yaraje yiyongera kuri miliyoni hafi 500 Paul Kagame yahaye ikigega kigamije guteza imbere umugore cyitwa African Women's Leadership Fund ngo agitera inkunga kandi abanyarwanda barayerwa ntambi. Mu nkuru yanyuze kuri channel ya YouTube Umubavu TV ku itariki ya 26 Ugushyingo 2020 mukaba mushobora kwirebera amarira y'abaturage basenyewe isoko ikubagaho n'abategetsi ba FPR nta nteguza. Umutungo wari ubatunze mu myaka 9 yose ukagenda nka nyombere mu karengane gateye agahinda hitwajwe kubarinda Covid-19. Mu bihugu byateye imbere muri demokarasi izi mpamvu tuvuze muri iki gika zikaba ubundi ziba zihagije kugira ngo uretse n'umukuru w'igihugu guverinoma yose yegure. Mucyo hari impamvu zirenga 1000 zatuma FPR Kagame bakurwa ku butegetsi nkaha mvugiya. Ikibazo nuko abanyarwanda bakomeza kurebana kujisho buri wese akabazi ko mugenzi we agiye guhaguruka bikarangira bwije bukongera bugacye nka nyaminsi yo mwirema. Umurenzi ariko ngo amafaranga abanyarwanda bari barakusanyirije mu bigega binyuranye nk'Agaciro Development Fund ngo nawuze aho yarengeye. Cyubahiro, nta wundi wera wirabura wamenya aho ayo mafaranga yarengeye usibye Paul Kagame. Ubundi amafaranga umuntu yabikaga mu ihembe niyo yamugobokaga byakomeye. Nyuma yaho leta ya FPR itegekeye abanyarwanda bo mu nzego zitandukanye gutanga amafaranga yiswe ay'agaciro, ubwo abo banyarwanda bo mu nzego zitandukanye bagezweho n'ingaruka z'icyorezo cya Covid-19 kuva kwa hoza ari minisitiri w'intebe kugeza ku muturage wo muri Banyahe. Leta y'agatsiko ya FPR abaturage bayibukije ko ukene ufite itungo rikakugoboka maze irarucira rumira, ahubwo ihitamo gukubita itababariye uwo ari we wese wafunguye umunwa avuga ati nyamara turarengana. Aho abaturage bari biteze ko abadepite bitwa ko bahagarariye bazabavugira, icyizere cyaraje amasinde bityo basobanukirwa intumwa zibitirirwa nyirazo. Leta y'agatsiko ya FPR itagira isoni imaze gucumbika ibyo gukomeza kwaka abanyarwanda amafaranga y'agaciro muri Mata 2020, aho yari imaze gukamamo miliyari zikabakaba 200, ntiyatinze gutangira kwiruka muri diaspora imeze nk'iyishyuza yitwaje Covid-19. Iyo ibyo byose bihuje na miliyari zakiriye kubera Covid twavuze tangiriye inkuru, ukibuka ko dufite urwego rugenzura imari ya leta, tukagira inteko ishinga amategeko ifite imitwe 2 ishinzwe ubusanzwe kugenzura ibikorwa bya leta, ukareba uko umunyarwanda abayeho kuri uyu munota, wibaza impamvu nta numwe cyangwa nta na rimwe muri izo nzego zibazaho amafaranga atikirira kugeza naho Rwanda itagenzurwa na leta yitwa ko ni yayo iterwa inkunga ku ikubitiro nk'ikigo cyagizweho ingaruka na Covid-19 bakaryumaho. Bibiliya nigira iti byose byarumviswe. None Sandro, umwanzuro w'iki cyegeranyo ni uwuhe? Cyubahiro, ugereranyije ukuntu ibihugu byo mu karere cyane cyane igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Tanzania,
yemwe n'igihugu cy'Ubugande byitwaye imbere y'abaturage babyo muri ibi bihe bya COVID-19 ukabijyana n'uburyo leta ya FPR yashyize abanyarwanda mu gacinyizo, wakwibaza niba u Rwanda ruyobowe n'abayobozi cyangwa abacanshuro bikakuyobera. Imyitwarire ya leta ya FPR muri iki gihe cya COVID-19 yagaragaje neza ko icyo ishize imbere ari ukurinda isura ya FPR imbere y'abampatsi ibihugu bubi na bwiza, aho guharanira icyatuma koko u Rwanda ruhagarara mu mwanya warwo nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere kandi gifite aho kiri naho kimaze kwerekeza. Bityo bimwe mu bikangishwa nk'inyungu ngo zikomeye zavuye mu gukoresha ubushobozi n'imbaraga birenze kure amikoro mu kwirinda COVID-19 birimo kwemererwa ko abanyarwanda kujya mu bihugu by'Uburayi bigomba ahubwo gusimbuzwa imibereho y'ibanze n'inyungu z'umuturage. None mucyo kuvuga ko u Rwanda ruri mu bihugu abaturage bemerewe kwinjira ku butaka bw'Uburayi ngo kubera ko rwashoboye guhangana na COVID-19 byabimariye iki umunyarwanda wa Burayi? Cyubahiro umbaze nkubaze, abashyigikira leta ya FPR buhumyi biharaje ku mvugo ngo nukunenga gusa. Niba Kagame ubwe yivugira ko amakosa bakoze azakosorwa n'urubyiruko, ariko ukabona muri iyi gahunda yo guhangana n'iki cyorezo nta ngamba zifatika ziriho zo guhangana n'ubushomeri ndetse no gusigasira ubumenyi cyane cyane mu mashuri. Iki cyegeranyo ni imwe mu nkunga yacu nk'urubyiruko rudasinzira kubera kureba u Rwanda rurembera. Twe nk'urubyiruko ntitugomba kurebera umurage w'ibinyoma, amadeni no kugurisha igihugu, ndetse nta na rimwe tuzemera kwiziringana na FPR mu isayo yo gusenya u Rwanda. Bityo turasaba abanyarwanda kudapfukwa umunwa no kozwa mu bwonko n'igitugu cya FPR kibagejeje mu bukene n'inzara muri iki gihe n'icyorezo cya COVID-19 cyabasonze kurushaho. Virusi ikomeye yinjiye mu Rwanda mu 1990, akato gatangira bidasubirwaho mu 1994. Bityo duharanire kwikiza virusi dusanganywe igitugu na humiriza nkuyobore, duharanire twese kuba abaryankuna, twange kurebera igihugu kirembera kugira ngo tugire u Rwanda ruhangana n'ibyorezo bishya rudateza amaso bagashaka buhake kugeza naho abanyarwanda bahasiga ubuzima. Management y'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda yongeye kugaragaza bidasubirwaho ko leta ya FPR ari leta idashyize imbere inyungu z'umuturage, ahubwo ikigamije ari kimwe gusa: gukomeza gutsikamira abanyarwanda igitugu kitagira amazi, bakabateza ubukene bubaheza mu bujiji butuma badakanguka ngo bipakurura ingoma mpotozi ibagejeje ku buce. Umurenzi ariko ngo wirukankana umugabo akari kera ukamumara ubwoba. FPR ya Kagame aho bukera abanyarwanda bashobora kwitwara mbirimbiri cyane. Cyubahiro umunyagitugu Nicolae Ceausescu wategetse igihugu cya Romania kuva mu mwaka w'1974 kugeza mu 1989 yategetse mu buryo busa neza n'ubwa Paul Kagame, haba gufata amadeni atagira ingano mu mahanga, gukundwa cyane n'abanyaburayi, guhindura itegeko nshinga, gutegekesha igitugu kitagira amazi, kwirara mu bukire burenze urugero, abanyagihugu bicira isazi mu jisho, kwibasira abanenga ubutegetsi. Mbese usomye amateka y'uwo munyagihugu hambere aha muri Romania wagira ngo yazukiye muri Paul Kagame neza. Iminsi ngiba myinshi gahemwa numwe. Mu mpera z'umwaka w'1989 uwo mugabo yayozaga Romania inkoni y'icyuma yihaye kuvuga ijambo akanga abaturage nk'uko yari yarabimenyereye, maze bahagurukana niyo nka baramwamagana, ingabo zijya ku ruhande rwabo, maze kuri Noheli wo mwaka 1989 n'umugore we Hélène babasanganiza urufaya rw'amasasu nyuma y'urubanza rutamaze igihe, maze byari igitugu bihinduka amateka. Uyu mwaka tugiye gutangira uraganisha ku mpinduka nk'izo mu Rwanda, nubwo tutazi amaherezo ya Nicolae Ceausescu w'u Rwanda ariwe Paul Kagame, ariko umwuka uhumekwa mu Rwanda uratwemeza ko impinduka yegereje. Coronavirus yarushijeho kwereka icyo FPR ari cyo ku banyarwanda. Guhagurukira rimwe tugahirika ingoma itugejeje ku bucece ni inshingano za buri wese. Umuganda wacu muri iyo mpinduramatwara ukaba ari rudasubira inyuma. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abanyarwanda bavandimwe, dusobanukiwe virusi nyayo FPR inkotanyi 1990 tubana kugeza na n'ubu tuyirwanye twivuye inyuma. Ngayo nguko abanyarwanda, abantu ngo Kagame si ubwa mbere babayeho kandi nuko barangira ntibitandukanye. Mwese mwize iby'amatwi mukanga kumva ukuri, mugabumiriza ngo mutabona, mugatega gahanga ngo aha no kugira ngo muramuke kabiri. Abaryankuna turamenyesha ko igihe gitambutse gihagije, muhaguruke kubw'igihugu cyacu n'ahazaza hacu. Aha naho dusoreje icyegeranyo cyacu, nshimira
Byamukama Christian na Kayina Murarambere bakiduteguriye. Mu izina rya bagenzi banjye twafatanyije kukibagezaho, Uwera Sandra, Honore Murenzi na Mucyo Didier, ndabashimiye. Njye nari Cyubahiro Amani, mugire umwaka mushya muhire. Sebuhanuka agatumiza amana